Haka jingelang jong ka executive committee jong ka sangsan hima ka United Democratic Party kalayakran bat kalapan syong nongremro halor ki kam jong ka party kentop ya ka election MDC ka bansawan sya ka autonomous district council bana ka banta ka by election jong ka Kambikri constituency haka bakane ka election and pelong namar ka jing ino ka muya male usaleng e sangma haka ba ula syajir sya ka lok sabha menhau bana jeleu jong mentau senam. Nakaliang presiden barang ba jong ke parti UDP ba met ba lengdo ulapan bena bahak ki benta jong ki kertong MDC kaladan ka jing itu badru ki dang kato katne ki badang sa haka jingjit ya ki kertong na ke benta ki babun ki konstituensi baper haka biade bat ka Kambikri constituency pat kabadai ka by election jong kane ka constituency ulapan pau ba kinong kasyan jong ka parti narilum garoru kidang panya shishay banwat jingtip halor banjit yaw kertong uban yakun ya upait ba ubakis ngomon banjit nilai kan akabede bat dijemput kret nak bentak ketika MDC election kawan yang patut ada lalu kan long election itu mah akan ini parti soba i ada yang kawan penkret ya ka parti di constituency level district level mat identify do ya candidate kita nalor gitu kita bagi ada lupa dan penunjuki kepada elected member kita ada lupa ki MDC kita penunjuki kita angin ada pihak dan kecingnya keren mana sih kami bagi candidate bagi dan bagi konstitusi kita yang ham itu bagi katu kan mungkin kita yang ham itu kan buat ya ki candidate dia kata kalau nampak susu ini keren doa kepada buat by election juga Kambikri dia kepada buat di sini terapa ini ka jing perkat nak kalian jong ka level jong ka district government Rokoi ka kin di syong perkat di 8 pon di syong perkat ini paham tentang by election yang mereka din ba saling sama pada MLA nanti job mereka MP election mentang dari MP apa Delhi